Samweli wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa gatandatu niho dutangirira, ariko reka dutangirire wenda kugira ngo tuze kumva neza. Dutangirire umurongo wa mbere, reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo Samweli wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa mbere. Hari umugabo Wiramatayi Musoni Ramu, izina ryago. Hari umugabo Wiramatasi Musoni Ramu witwaga Elukana mwene Yehorafu w'Umwefurayimu. Haleluya, bazina yiri yaragoye. Kandi yari afite abagore babiri, umwe yitwaga Hana, undi yitwaga Penina. Niwe wari uzaye, ariko Hana yari ingumba. Uwo mugabo yajaga ava mu mudugudu iwabo uko umwaka utashe, akaja i Shilo gusenga no gutambira Uwiteka Nyiringabo ibitambo. Kandi bene Eli bombi, Hofuni na Feniyasi, abatanzi b'Uwiteka, niho babaga. Umunsi Elukana yatambaga ibitambo, yendaga imigabane akayiha umugore we Penina n'abahungu be n'abakobwa be, ariko Hana yamuhaga ibiri kuko yamukundaga. Ariko rero Uwiteka yari yaramuzibye inda ibyara, kandi mukeba we yajaga amubabaza cyane, akamutera agahinda kuko Uwiteka yari yaramuzibye inda ibyara. Amen. Mu mwanya mutoya tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire ijambo rivuga gusenga kurema amasezerano. Yesu ashimwe. Gusenga kuza gutuma Imana igusezeranya ikintu kubera ko watinze imbere yayo. Amen. Hariho abantu basenga, ariko hari n'abandi basenga bashizeho akete, bashizeho umwete, bashibutse ubute, bakabiha umwanya wabo wose, bagatinda imbere y'Imana, bigatera Imana guhaguruka ku ntebe yayo igatanga isezerano. Buri isezerano ry'Imana ibiremye, iyo Imana itanze isezerano ibiremye ikintu bitari muri gahunda y'ubuzima bwawe, ikakirema, ikakiguha, kikabaho. Haleluya. Abigishwa ba Yesu babanye nawe babonaga uburyo yasengaga bidasanzwe. Ubuzima bwa Yesu bwose bwari ugusenga. Yesu yasengaga ijoro ryose bugaca, ku manywa akirirwa avuga ubutumwa. Kubera ko Yesu yafata igihe gihagije cyo gusenga, kandi ari Imana yavuye mu ijuru ifite ubushobozi n'ububasha. Gusenga rero biragaragara yuko ari ingenzi. Mose yafashe igihe gihagije cyo gusenga Imana. Biri jambo ry'Imana rero ngo Mose yamaze iminsi 40 asenga ari imbere y'Imana ku musozi. Ngo agarutse mu iteraniro, biri jambo ry'Imana rero ngo agaruka ari kwaka. Haleluya. Agaruka ari kwaka. Bega abantu kugeraho batabashaga kureba Mose mu maso kubera kuko yakaga k'izuba. Noneho bigeraho kugira ngo aganire n'abantu, afata igitambaro bagishyira mu maso ye, noneho ngo abasha kuganira n'abantu. Wari wasenga kugeraho waka? Mose yarasenze kugera ku kigero yatindanye n'Imana, arasenga, ashira ubute, atindayo, yirirwayo, ararayo iminsi 10, iminsi 20, ntawe yajaga
agera ku minsi 40. Haleluya. Hari igihe wakubona ndetse umuntu yomara iminsi 40 asenga ari kuvuga iki? Ko njyewe ndasenga iminota 5 amagambo akaba arashize. Ntibizari biri kubaho. Hanabi gusenga iyo utanzanye utabaza imaze igihe udasenga Imana. Usenga nk'iminota 2 amagambo arashize. Ndarakubwira Imana. Ugasenga ugapanga amasengesho yo kwiga gusenga umunsi wose, ugasenga isaha imwe amagambo agashira, ugatekereza se ndabwira nimugoroba ntavuga iki. Haleluya. Ugasenga isaha imwe zibiri kumva ibyifuzo birashize. Ukibaza se Mose amajoro 40 amanywa iminsi 40 ari imbere y'Imana yasenga yaza avuga iki? Haleluya. Kamubwire nta kindi kiza gitera umuntu gutinda imbere y'Imana ni uburyo higira. Amen. Iyo umaze igihe utaganira n'umuntu usa mu buzima busanzwe, iyo muhuye amagambo azavuga uzareba iyo kumva uyu muntu cyane maze k'imyaka 5 mutabonana mugahura gutya muzabuje kuganira muzabaho kuvuga ngo yo iminsi myinshi kabisa amagambo akabura kabisa nta kindi buri. Ariko uzareba iyo maze iminsi 2-3 muri kumwe niba utangira kwibuka ibintu ugatangira kwibuka ibintu mugatangira kuganira kubera mwagiranye ubusabane mwatindanye wibutse ibintu byinshi ibiganiro igitwego ukagiseka ukakirekura ukishima ukumva uranezerewe kubera iki? Wa muntu mwagiranye ubusabane. Haleluya. Izo mpamvu ko murazumva namwe uzarebe uzutangira kuvugana n'umuntu kuri telefone bisanzwe mwavuze ngo muravugana iminota 2 cyangwa uzamuha umunota 1 cyangwa iminota 2 tuganire kubera ko ari umuntu wawe uzusanga isaha irashize amasaha 2. Siko bazagenda n'Imana rero nta kindi kizagitinda kizagitera umuntu kumara isaha 2 yaganira imbere y'Imana. Ni ubusabane, ni ubushuti, ni umubano bamufitanye. Nusenge iminota 5 kumva amagambo yawe arashize uzamenye ko ubusabane bwawe n'Imana bwagiye. nta munezero, nta biganiro, amagambo yarabuze. Umuntu ukunda amagambo yobura kintu cyonyine kizagituma utindana n'Imana ni ubusabane, ni ubwiza, ni umunezero, ni fellowship, ni ibiganiro n'ibyishimo ugirana nawe buri munsi. Oh, haleluya. Umunsi umwe Kicukiro ahantu ari mpanze bigeze kusigira amafaranga ngo aje guhaha Kicukiro centre abantu bahazi. Barambwira ngo saa 4 isoko intoryi ziba zihageze n'inyanya n'ibitunguru baba bamaze gufungura. Uwe wahageze ku isoko ugeze uhaha saa 5 utekera abana barabavuye ku ishuri aho twabanaga n'abana noneho bavuye ku ishuri baze kujya lunch. Haleluya. Icyo gihe nanje nari mu buzuse budasanzwe. Haleluya. Icyo gihe nari mu bihe bidasanzwe no gusenga, narasenga gasimana. Aho iteka ryose uzagira ubusabane no gusenga n'Imana, kubana n'Imana, uzagira abitide yo gusenga utuse, ugiye gusohoka mu nzu, winjiye mu nzu, ugiye kuryama, wishyuye saa 9, uri saa 6, uri mu kazi, muri break. Iteka ryose uzatangira kumva ubwiza bw'Imana muri indi level. Haleluya. Buriya abantu uzubona banezega mu nzu y'Imana siki ukaza wowe witeye hano kugira ngo uramunezere yakabije kuri gusiba no kuri yakwamiriza impamvu utazuzumva cyane ni ubusabane utaragira. Haleluya. Buriya umuntu yakubita ukuguru kariruka karamiriza karavuza induru karavuga mu ndimi, hari ubusabane afite nase mu mutima. Haleluya. Hari ukuntu bamumeze indani, hari ukuntu bamukominika naso indani, hari ukuntu bamuvugana papa hilare marisi. Hari ubusabane ugirana naso
tukumvikana. Haleluya. Wari ko tuvugana na data n'igihe ducecetse gusa kuki yari aducecetse gusa hari igihe tuba tuvugana kubera turaziranye. Amen. Ureba umunsi Samweli yagiye kwimika Dawudi, noneho kubera ko Samweli yari yatinye avuga ngo namimika ku manywa kandi hari undi mwana Sawuli bazamwica. Noneho ari mu bantu ngo Imana ivugana nawe imubwira uko akora, kandi hari abantu aho ngaho abantu ntibumva uko havugana n'Imana. Hari ukundi ugira gusa utindana n'Imana. Amen. Uzumenye ukuntu mvuga. Tize gusanga ngo bantu ufate pose mu muhanda cyangwa uri kumwe n'abandi kiyago kiritokeje. Hari ukundi. Uwo munsi rero ngo basohoke mu nzu aho twabanaga, ndavuga kuva mu gitondo saa moya ndagera saa 4 nicaye mu wo gene nkaba ngiye gusenga. Haleluya. Ndagiye noneho koba naho ndagira gusenga hari ko bakolini bagira ni cyumba pastor Colin y'umuyu bagira ni cyumba cy'abasengesho wabo hejuru. Ureba bapanganye bagira amakosa cyane sometimes. Ubo bagusize rugo bagusigira amafaranga muhahira abantu zasita. Abatereka ngene senga amasaha 2 no ndaza kugaruka. Saa 4 bitabanuka hari hafi no kwisoko tunganizo bambi. Kingi cyumba ndasenga sizi zabaye. Haleluya. Ndasenga ijuru riraza. Amen. Ijuru riraza numva ubwiza bw'Imana muri cyo cyumba. Ndasenga muri gusenga ntangamena ndasohoka. Musohoke sanga izuba rirarenze. Neza narangiza izuba hari ukuntu muri Afurika kwarangiza akazuba kagiye kurenga. Tasanga ni ariko mbona akazuba kagiye kurenga. Ndabati ni mu gitondo riratse cyangwa buri ndagatumbangaye akikashutse. Amen. Ndataha uzabaye birebire timumbaza. Ariko ikintu cyagiteye niki ni uburyohe bwa data. Nubona koza amakosa nayakoresheje gusa nizabaye muri icyo cyumba. Buri mama wose maze imisi 40 asenga atarya. Baganiyeli kwamaze imisi 21 batarya batabu. Ukibaza se koza senga iminota 2-3 amagambo akabara niki kibite ubusabane bwawe n'Imana nibuki. Hey, haleluya. Irukiri biye no gusenga no gutindana n'Imana tabuti utuzugira. Haleluya. Uza wicara urambije. Ukavuga witonze. Ukavuza induru ijwi rigahinduka. Ugashiramo indirimbo ikagenda igashira ukayisubizamo. Ugafata bibiri ijambo ry'Imana tushobora gusinzira usoma ijambo ry'Imana. Abantu bamwe basoma ijambo ry'Imana ngo yamara kurisoma utajya gusoma amasinzira n'ubusaba. N'abazaba imwe mu mpano ikomeye Imana ishobora kuguha n'ukumva izanditswe byera. Imwe mu mpano ikomeye Imana gift Imana ishobora kuguha ukavuga ngo man thank you. Haleluya. Ukavuga ngo man thank you. Wampaye gift nziza n'ukugwa kumva izanditswe byera. Waraza ijambo ry'Imana ugasanga warize. Iyo ni gift. Ahandi w'Imana izivugira n'ibizivugira izinduru n'ibizikubitira abadayimoni n'ibizisohoza amasezerano n'ibizikorera igitangaza niwo tuyumvira niwo dushira ubwo utaramenye hano udusenga ntibifate. Haleluya. Nani ukanigiye banyirukanaga ku ishuri kuri dezami kituki banyirukanaga gute imisi ya mbere bagazabanyirukana kababara noneho ngo bamare ndabimenyera bagazanyirukana buri muntu uruba kwiga ntambere kandi nta muntu wanyishura ndagazabenda ku ishuri gusa kiga ngatirukanye umunsi wirukanye ngataha none ndakabara no gakontorora gute fata gahunda y'amasengesho twagiraga ishamba igahanga bansora gute uzi ko zageze ahantu kazamba barako batirukanye. Haleluya. Bansora gute ngahita zigo dukaye twaje kadukubita mvuka twari duka cyane twa 16 pages uratuzi ngahita
ngahita nzamuka igahanga ngatwika ishamba, haleluya, ngasenga kuva mu gitondo ngatanga n'abandi ku mugoroba bataha, babaza ngo wiriwe uvuye ku ishuri, haleluya, kandi nafashe diplome ndasibiye, haleluya. Amubwira ibihe nagiriraga muri iryo shamba ntazabihurira na karasi, numva ubwiza bw'Imana gusa bukiye. Amubwira gusenga nta kindi kintu gikomeye cyo gusenga, nta kindi kintu kinaniye abantu no gusenga ni ingenzi. Uyu mudamu rero twasenze kagayo turangiriza kandi mu gusenga kugira gute kurema amasezerano. Uyu mugore yitwaga Ana, umugabo we yitwaga Elukana. Elukana yaragiye abagore babiri, ndagira ngo muzumve ako gasitiwasi tugasobanura ubuke. Elukana yagiraga abagore babiri, umwe witwa Ana, uwundi witwa Penina. Penina yari yarazaye abahungu babiri, umwe witwa Ofune, undi witwa Feniyasi. Ana yari yarabaye ingumba kandi niwe wari umugore wa mbere. Bibiliya yavuze ngo Imana ngo yari yarazibye inda yiwe. Hari ibibazo bimwe bitubaho Imana iba yafunze yonyine ubwayo. Hari ibintu bimwe ushobora gutekereza ukibaza ngo kubera ko ibyo bintu bimbaho ni gahunda yayo. Abadeperi bazaririmba neza bavuga ngo gahunda yayo ngo ntihinduka. Haleluya. Izi ko ibintu kuri gahunda yayo, izi ko ibintu kuko impamvu yayo ifite impamvu yabikoze gutyo. Noneho Ana muramukazi wiwe ku murongo wa 6 kwasoza igice cya mbere ngo akamubwira nabi, akamucunaguza, akamubwira nabi yose. Nta utegera bakeba biyo no mu mwuka tugira babake Satani akamucunaguza, akamubwira nabi, baje kujya kumeza gutya yicaye n'abahungu biwe, akamubwira nabi, apetikambira nabi, ngo akamurara kugera naho Elukana yamubwiraga ngo se ufite ikibazo, hari sigurutira abandi 10, sigurutira abahungu 10 kura agarure kamorale gusa. Akamubwira nabi, akamucunaguza, akamubwira, donc aragenda arashira umubabaro uramwishe. Hari abantu bazi kubwira abandi nabi, buriya hari abantu bazavuga nabi gusa. Haleluya. Ariko rero uyu munsi mubwire ibanga rya mukeba wawe. Haleluya. Ibanga rya mukeba wawe muri iki gihe sinzi umuntu twaganira ngo abarozi muzabareke ubwabo gusa, ubwo burozi bwonyine burabagora, ntimuzongere kubasengera, bararusha. Abo twaganira abantu benshi abarozi, masengesho yacu ni abarozi, abapfumu b'ikinyoma, ubwabo zonyine gusa ni umuriro, bafite umuriro gusa. Nakoze lisite ejo bundi nsanga abantu bose baroga bararusha kandi ubuzima bwabo mu kaga, buri munsi mu kaga gusa. Nta kintu na kimwe cyo ubuzima bwabo kigenda neza. Baza batunga bakarara bicaye ngo wareye, baza batunga bakagira ibitagenda, waguri huzu ipantaro gusa bakarara bicaye, bataka huzu yabo, bafite menshi bazabashe, ubuzima bwabo burarusha muri mu kaga gusa. Waguri imodoka, bafite imodoka zitanu bakarara bicaye, bahora mu miruho gusa, bazabara ntibahage, bakarya ntibiryohe. Bararusha ubwabo bonyine gusa, ariko yarazumvishije. Haleluya. Bararusha. Uyu Ana rero afata gahunda yo gusenga Imana. Ako kari gaciye kabara umukunzi muruhuke, bature bararusha bonyine gusa. Uburozi bonyine uzogenda bakubite icyaha buri. Bireba ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Bibiliya nta mahoro y'umunyabyaha. Timuzongere gufata umubare uwo muruhu wonyine muzosanga begamiye. Ariko wacu mu minembwe bigeze gupfa apagagaye kugira ngo bamuhambe, bafata inyundo bakaza barakubita, bamenagura amaguru kugira ngo akwigwe mu isanduka.
bararusha mubarekera gusa muze mubasabira gusa babwira ngo Uwiteka we ubafate nabo bakiswe bararusha. Ana rero afata gahunda yo gusenga, arasenga. Ana ngo agira gahunda yo kuzaja mu nzu y'Imana gutakira Uwiteka ingorane zawe, ibibazo zawe, ibikuruhije, ibiguteye ubwoba, ibikuraje amajoro, tuzi aho wabihera bijane mu nzu y'Imana. Haleluya! Ubundi abantu bakija mu nzu y'Imana kera iyo abantu bagiraga ibibazo, bagiraga umubabaro, bagendaga mu nzu y'Imana bagakingura, bakicara mu nzu y'Imana bagatura Uwiteka agahinda. Haleluya! Ngiye gutinda we. Haleluya! Bajaga mu nzu y'Imana bagatura Uwiteka agahinda. Agira Uwiteka arabagomba, yaraga mu rusengero ntamananira uzaba umwana, kandi arabagomba fiza umuhigo n'umwana namara gucuka zomuzana abe mu nzu yawe. Murashaka imihigo? Haleluya! Nani mugiye kimwe yashaka cyane niye gukora ubukwe, nta mafaranga nari mfite, nta muntu, nta kepfo ka ruguru, nta kintu, ariko muri reka ndano mu bwiza bw'Imana. Amen. Buri gitondo nazukaga saa 11 nagira urufunguzo rw'ikanisa, ngakingura ikanisa, ngakinga ku muryango neza, kandi agafukama hano nkabwira Uwiteka ngo Uwiteka we. Haleluya! Uwiteka we, nta mafaranga, ntaki, ntabantu nkorera urubanza. Amen. Imana ishimwe. Tuweze Imana ishimwe. Haleluya! Abajaga mu nzu y'Imana Uwiteka we, jawa ndabana ngira, dore agahinda, dore kuntuna gusa, dore sinkijya ngo byike, dore sinkijya ngo nsinzire. Uwiteka we numva umwana arasenga kugera ku kigero. Amen. Amagambo yashize nono ngo akazateganyiriza imirimo gusa. Haleluya! Nono umutamzi Eli bamuone arabatono Ana we nono wasize harigeze dusenga ukagera amagambo agashira, ukijira mu ndimi zigashira, ukavuza iduru bigashira, ukagera ukaryama ugaceceka gusa. Ndi hano ba muri iki cyumba navuga amagambo ndi hano. Haleluya! Wasize wari wasenga kugera ku kigero abantu bibaza ko wasinze. Yarasenze kugera ku kigero yamubwiye ngo se wasize. None wamoye mu gitondo saa wasize. Aravuga ngo ntabwo nasize, ngo nagahinda ko mu mutima waje. Haleluya! Gusenga kugira gute? Kurema amasezerano. Gusenga kurema amasezerano suko gusenga uhawe rukoya. Gusenga nana amasezerano kutagusaba kwicara, gusaba schedule, kwicara, gufata umwanya, guha Imana umwanya, tahutihuti. Uko gusenga kwicaye gutuje, kwatekereje Imana, kwibutsa imirimo y'Imana, kwibutsa imbaraga zayo, kwahaye Imana umwana. Mana uyu munsi ni jewe nawe. Uko gusenga kuza kurema amasezerano. Ijambo ry'Imana rivuga Imana igihe kiragera, Imana iha Ana umwana amwita Samweli. Mu bana ba Penina bariye bombi barabatanze, nabo barabatanze, ariko babanebwe, babanyantegeke. Utekereza abantu bajaburaga ibiryo by'abatanze, bakajabura inyama zo gutanga, banapfuye nabi. Ariko Samweli, Ana uwo mwana yabaye igitangaza. Bibiliya iravuga ngo uhereye i Dani ukagera i Berisheba, ngo abantu bose bamenye Samweli, kandi ngo bamenye yuko Samweli yarundukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka. Umunsi yacutse kujya Ana yavuze, yaramuteruye amuzana mu nzu y'Imana, akuriramo,
nta wundi buzima Samweli yarazi ubuzima gusa bw'intebe n'amabafure no gusenga, nta wundi yigeze amenya pi. Haleluya! Gusenga kwawe urangana gute? Ugira umwanya ungana gute n'Imana? Ubusabane bwawe n'Imana buresha gute? Udusenga isaha, udusenga iminota 2, udusenga iminsi 3, udusenga icyumweru, bimeze gute? Haleluya! Ibi bintu byinshi tuhatamo none n'Imana yari yarabivuze kera. Amen. Nzareba ku munsi tugeze gusenga, ibyifuzo birashira turi ku musozi ahantu bita mu Gakoki, Kicukiro mu Gakoki. Amen. Turasenga, utwara gusenga amagambo ibyifuzo birashira tumva umunezero ngo turasabirike. Teka dusabire n'inyoni nazo. Iravuga ngase. Dusabire ingendo mama izine uzitunge, uzibeshe, uzihe kuramba. Iyo wagize gusabana n'Imana uzutangira guhumuka amaso, ugatangira gusenga n'ibindi bintu, ugatangira nayo utagira umwanya n'Imana, uzuja gusenga gusa, uzuva ngo Mana pikira amafaranga, pakazi, pimodoka, pigiri ngene nizo ntamwanya ugira wo kumva ubwiza. Amen. Ntamwanya ugira wo guhiga, abantu ntibagihiga Imana ngo Mana numwira gutya zagira kubera ntabuzabana abantu bagatinda imbere y'Imana. Kera twarasenga ngo Mana nimba nugize gutya, haleluya, nimba nugize gutya nanjye nzogira gutya, nimba nukoreye iki nanjye nzokora iki. Murasanga muracyagira imihigo imbere y'Imana zagiye zamaze nuko mwakize sintonganya. Haleluya! Tugira ibihe kandi garura ibihe byawe zo gutaramira Imana, zo kumva ubwiza uburyohe. Buriya impamvu ubona abantu batinda mu bitaramo kuri kibazo barondora n'uburyohe. Haleluya! Biba mu buryohe special. Umuntu wazayamiriza akaba yibuka akaba n'uburyo bizeye uburyo ukazuru kugira ugateba amaboko ukabiriza ugatanga kweli bibamo ibindi bintu bidasabye intungamubiri. Haleluya! Gira ibihe byo gusenga. Niba rero tugana tuganisha hazobayo abantu gusa batindanye n'Imana gusa, abandi bazaba abantu basanzwe bazaga mu ijuru gusa ariko badafite impact w'isi. Abantu bazagira impact w'isi ni abantu bagize ibihe zo gutindana n'Imana, zo gusenga no gutsinda imyuka no gutsinda isi no guhindura ubuzima bw'abantu. Tiwahindura ubuzima bw'abantu batindana n'Imana utari imbere yayo. Gira ibihe zo gusenga, gira ibihe zo gusenga Imana, gira ubusabane, Imana izarema. Amen. Unushaka uzunyeganyeza ibintu gusa unyeganyeza ibintu gusa. Ndangije kuri iki kintu n'ubuhamya nako. Amen. Buriya impamvu nk'undi ubuhamya uza wundi gusa ibintu numva ndanezerewe. 2007 aho twabaga Kicukiro ibintu habera ibintu byinshi. Amen. Habera ibintu byinshi. None twagize ibihe zo gusenga mu nzu mwaka tukavuga saa 9 twese mu nzu tugasenga. Noneho bitangira gukura. Noneho abaturanyi ntabwo kwa duturanye abamuzi ko pasiteri gafukira amatiro. Noneho muri gusenga saa 9 gusa unaje yabaye ni alarme musige mugira gute mwatangira ngo mwami Yesu nanjye nkabanda gusa. Haleluya! Iyo watangiye gusenga ndavuga n'abaturanyi n'abana no muri karitsiye watangira kuvuga ntibirusaku. Oya, watangira kuvuga bikaba melody. Umunsi rero kwibagirwa gusenga ntitwazuka, kwibagirwa yakiraka. Amen. Yazuka yicurira hejuru adukubita twese ari inzu ntoya yuzuye akeneye wateraga intambwe zibikeruka bageze mu cyumba bagaruka bageze mu karakazi batuye cyane. Amen. Harazuka ati nuka twibagirwa gusenga. Yebanga we kwazustinde twese umuriro. Haleluya! Gira ubusabane inzu yawe izaka, izaba ibihe zo gusenga, izaba imbaraga, izaba amasezerano. Nta mbaraga birabo, nta ndwara yacurire kukurwanya izagira ikigutwara. Kubera iki? Nutinda imbere y'Imana, nubana nayo
nugira ibihe byo gusenga, nugira sikejo, uko uzugira sikejo y'akazi, uko uzuba ku wa gatatu, ku wa gatanu sinshobora gusiba, nzatangira ku wa wamasengesho aravuga ngo uyu munsi sinshobora gusiba, n'umunsi wanje w'iki w'amasengesho. Uzatangira kubona utarasengeye, amasezerano utiyumvishaga, ibitangaza utabonaga, uzatangira kubibona. Mawe dusenge Imana. Oh, haleluya! Ndumva ubwiza bw'Imana. Haleluya! Ndumva ubwiza bw'Imana, ndumva kubaho kwayo. Bene ndakumera nkubwire, tuye gusenga Imana, ubwire Imana harakabiri muri inzira neza ngo ngomororera Imana naranyaje. Ubwire Imana ngambira ibihe byatuwaju. Ngambira ibihe byasengeju, ngambira ibihe by'ibitaramo. Haleluya! Kandi ibihe by'ibitaramo abantu bamutima gitaramo cyane ngo kugira mukiri mu guti ugize Imana turatinda. Abana babatinze mu gitaramo. Ipfa kuwa mbere ku gatandatu n'imisi yo gukora ku cyumweru niyo munsi wone duhimana gusa. Tabakigira amasengesho mu mibyizi, tazaserire ta gatatu ta kane ta gatanu. Dimanche yo gime. Ndamubwire ubwire Imana ngo Mana ngarumiriye. Kabisenge Mana yacu nziza. Turagushimiye kuko uri umwizero. Turagushimiye kuko uri umunyembaraga. Turagushimiye kuko ukiranuka. Nta yindi Mana iriho, nta wundi mugabo uriho, nta wundi mutware, nta wundi ushobora byose, nta wundi ukiranuka. Utugarure ibihe Mana zacu. Zabihe zo kurara mu misozi, zabihe zo kurara mu bitaramo, zabihe zo gusenga no kwiriza. Garura, rekura Satani mu izina rya Yesu. Satani rekura ibihe zacu. Turabikubita hasi buri mugoroba, rekura mu izina rya Yesu. Rekura ubuzima bw'abantu, rekura ubuzima buboshe, rekura ibiduteye ubwoba, rekura ibituraza ijoro, rekura ibidutera ubwoba ntidusenge, rekura ibiduteza kwizera, rekura figa ya sejerebe. Mu izina ry'Uhoraho Kristo wera Mwana w'Imana, turakwiringiye Mana, turakwizeye, twizeye imbaraga zawe, twizeye gukiranuka kwawe, izina ryawe nirishimwe hejuru, ugukomera n'ukwawe Mana, ubutsinzi n'ubwawe, tugukomera amashyi menshi menshi. Ushimire Mwana w'Imana, icyubahiro cy'umutawe iteka n'iteka ryose ku bw'izina rya Yesu. Amen.